much GH. Many have come and many have gone, but you are a great Kankambuka ability, worth being beheld by every optical nerves. That saith the papacy. Keep watching Too Much GH, and you get the best of entertainment, the best of everything you want. My name is Ohima One. Keep watching Too Much GH. It's the best. Keep watching Too Much GH. Abusiafo ene adofono mema obibia akwaba sonko ede eba Too Much GH eso Ghana wahala dwumedie ena ebre asonse musonfo muniaba ekes kapa enenso mede eba ebebesumo na abusiafo sede mamu enim no enna da enene chese newsa na trendy ewo meyi emu ede na chese enye asempakra ena na yete ewo ye man Ghana emu se enkran ye akra timber market kwantimpon a emfutukwan bi edawo no chese ye bulon vana wo mo adwuma de ma microfinance chese wo mo ekọ na taxi driver bi ejina wo kwantimpon no eso baby a chese o ye so wo to nso according to eyewitness ana wo mo ewo ho no mo so mo di tu eja na chese wo mo eto nso na ma mini right inside so wo koyi aba na all of a sudden chese wo mo ebie taxi ni boot na ni wo mo start wo mo AK47 na wo mo start yes wo mo tutu etuo na that time no taxi driver no so emu video for na chese etuo no edi kan eka post ni ana wote van no emu ema driver na ono so eka ho no so ne ho ekọ kan police ni de knenene amunamunu mu wa ena chese woto anananom ewo ensiedo driver ni no enso eda Arrésted a chese maami ano wono nso so no wo koyi enso no ebra na etututo no ekoso ne tela na wote van ni mu no eye na ade so wono so edwane agene kra enkwa because ade we de na wo hu bi eda na eno na nam so much say an Robert yi enam say na wo moto nso so ekeka ho nti etututo no ekokọ say de be yanko mbenya tela no no ebusuafo ekokọ ka maami ya na say wo right inside say wo koyi nso ede abre ye nkofo yi a say enam ne wo eka say de nipa mienu eto anananom ewo ensedo abaako enso so ede na say ne nkwa eda ensane ani ane sa woda Arrésted na eno ena ama ele ana say ama Ghana fododo na adwen eba so ekase adebi de ekoso wo ye mayimu no ano ya yedin ani ya ayenyaye sanse enche ye chese an robbery cases body light cases ekoso wo mayimu no edoso pa eye aye kase ye brobro eso a ebusuafo ade ebesa ade ebechi because osu ekrampo no nanu ada na ye forest buri ewo honom ye akonferenfo akwakopiemu ewo ho abra na chese police headquarters mpo ewo ho wo mo ensuro wo mo embu eye aposifo no ekokọbọ ọkọ no wo ho eshuti enkrofom eye pig farm nso so na chese papa wo no so wo kwa ni baabie na wo the age of a year 45 going na chese wo no so ye kokokun no ye de ani ekokochem wo paga nso a mobile money vendor wo no so na anu ada fra ye yiri for that was nsema ye kike nyina na mebru butu nyina eye ensema asisi ewo June busumi ye mu enye se afina chase June yi nko a bonifosam ni ewudi a ekoso ewo wo mayi emu na ebutuafo ensem bi se ne eba na chese ye ntimi entna eso na hu behia se be pensempensem ni atwensem no sre ene abasa ni apeni nyina ne pomasibre esanse baabi ade da no se wamfa nto a efri eto eno nti eye yankasa ye nana eye nana entwibo osiako ewo yakache ha ye ne no ebetwetwe nkomo na ansa na no mama ye nkonko hwe video a ebra eye Too Much ye sister station tell them ekoko piemo ewo ho no ma na tete wo mo interview nkrofo a na wo mo ewo ho abra incident ne esi ye no wo ma dwencha na se wo mo nsem mo de etu edwa no ye nkonko tie ebi embra ne ba ye beto aso that's the way we can to do and see the capture madam say to all of us don't say over you trophy tax me only 20 tax me na tax me for the same and I'm starting to police me I'm starting to police now they say na maybe bank tellers maybe fast obi be to money for john made of meeting if madam no dan madam to be share bullet oh sana incident there so na nkofin no mote taxi oh they need to tax they need to motor so
so on yes operation But not target the bank boulevard target me boulevard but me say bank tellers no be tika boulevard ni chi no omo di fast dem di woman ni chi because you no shout age no because like they want to silence him down no kasa no can him back down so when madam need to share bullet police no not boulevard ni front only them start shooting first only you can see tax me boot then we shoot police ni first shoot police ni first na baba bachoma ti say yes obi nya nti edidimo tell na no odwan tell na back one dey as a wako conscious say as a wako collapse so no share bi da or say incident bi da e kan people akofon da ku di 20 ball came back yeah as a 20 year they dey use a lot just some patrol cars now actually. And how many people now work on my shoot? Nipa is 4. Yeah. Settle is me to na police na driver. Omubo they say 2 penny free wa say na driver ni there onu dey omu shoot me me sa na ni fiancé into no Dakar dey say 30 minutes and some police were around the US so nkofo ahe ne ndomo and then nkofo tu no back no pra driver ni pen we pra police ni enema ni country why have this this kind of things Okay, please, I don't want to show you. yeah this kind of things if it's not organized by a serious criminal in our country how can this happen from married something to marriage I haven't heard this thing before and it's serious don't wait till reach your turn start doing something about it. What kind of woman was the deceased? The woman is my sister-in-law, and she's very good. Very, very, very good. We haven't heard anything about him that she has done this, so because of that, the homeowners have to come and kill her. No! But if we are safe here, I don't think this thing will happen. So that's all that I can say. You understand she was escaping from the gunshots? Yes! No, that is what they told us. They said she was in the room. Somebody is going to buy something, so she's going to take it for her. But there is a teller in the van. Yeah. She was trying to escape. So when the armed robbers saw that the person is running, they told this woman the one who was coming is the one. So they directed the bullet on her and she died. She had her condolences, madam. Thank you. So I'm expecting you to give quite a number of people. Yo na abusuafo said ye mo amode maso ekokotie ye na mo nso mo said na wo mo kire wo mo ensemu esi efa na chese emrante wa no de ba wo mo ba ye no wo mo ba ye pa eye na said ye enioma ekoso ewo wo mayi emu no ne said ye enioma ekono dodo na hu ni sese wo man Ghana pa de say ye befa ye ntuma pa asan efra biem de eden na se dem di kan na nantwibo si akon ewa hanumu eti we de yen kasa eye bebre nkasa ni nyina no ye beto ede ama no no tuna dwencha wo fa de ekoso wo maimu no wetimi ede aba abetu dwenti mon ka me wen na ye ma na akwaba embra ye fidie ye eso nana ye mo akwaba Joshua de nana bibia bokọ de Oduma gwanda roma me ho ye pa e de Christus ya said ye share biem na tie nana we de said ye ensem yi etie ye said ye achichi mu ede amawo nso wetie eyewitness no wo mo ensem mo de etu eye edwei de na betimi aka ede afa incident a enra esi ye no eho se na wo hu no esi efa yo me da se bebre edi nkai me ma too much ahefo ochia obi a na ochia adwumayefo ni nyina ene ahefo na madrun kan dia ochia president okay ene IGP okay wanu man nyina ochia obi bia eno kwasem ni Ghana na wura ho akwena me kachi ama Ghana na wura ho kopem se sebi ebru sebi eson enoma ekoso no ani enyan na eyare ho seb okay Debia na me kachi ni passes Ghana pass Ghana betimi agina ne naso pass de ye pene de ebeye dine because of man pani Kwame Nkrumah ka say ye ko enim ne mum ye nsa ye chi me hu ni se me kafra che the way a Ghana esi ekono
say akromfo aremfo no etu Ghana eso sabone a na arewo se ma wo ni say yana mi bisa me ho say so aprosifo edie na omo ye IGP ni nkwala Ghana ha edie na omo ye dia bo oman no emma ho bai. Okay. Ade we yesi ye sebe me ma polisi a sebe obina oman no no de ne nkwato wo se osewo Ghana na enso sebe eburu sebe eso bibi nti wahwere ne nkwan me na busua yakọ yahwere de kase pa kopem se akwala no enyu obia na betime sua nwoma adi ne ho abafo de so besom Ghana man onya o papa ewo prosi adwuma nimu eye so ba fight di ama Ghana yahwere se niesi ye kire se wankote ne ba bi o oman na soma no ena hwe ne ayre akoto no kwam ewe wo se me hwe video no in fact me wura ho pa na sebe empenisi ade bia o se sie na nsi a ade anche. Okay. Ade bia o se sie no ansi ade anche de besi bia nyankopon odman kon na sem nhihye. Okay. Nhihye na wei de esen na esa akwala no unim Ghana say akromfo no e wo se sebe IGP sorry na otu akromfo no so sa tu se bosumye e wo mu Robin ekoso bia no edipa free no nkwa wo na Robin no so enye sa na dofa they say awia broad daylight enti bi busa se sebe approachifo ade na omo ye empanifo entity office and air conditioning fine air bo wo ho and akromfo air to ya so re sebe eburu sebe son then to me na ma IGP se onkom fanyi Ghana one ne ma. Okay. Ba dia dia ehuni. Gise e kire so eni mfaso. Lord kwa hu sika gie. Eni na aposifo binum. Ye. Ye musa se nti oba ye ni posifo wo mu ana. Okay. Yeni abambofo omobo oman Ghana maho baya na. Okay. Ede ni ehun IGP, ede na wo ka kire ye. Okay. Edi yankama akromfo emowura ye fie bekunkum ye. Ansa na mo hu se oman no ehun ni pa hia. Enu timu sorry as a peace officers. I defend enipa free akromfo nsema na. Okay. Nti nana uhu ne say eye security system no afole like yes strong gubie ohema na ade na ama nya strong gubie mu onim de wo munye sebe IGP me de kobi bu ache bra no okumase okay ebe ya mfanto ho okay kobi bu ache ne be bia mi krom police station okay mine no minim no that the first day am di hu kobi bu ache na ebra kobi bu ache free kumase no okay me bra hu ye because obesemu kumase pa ye oyese oye prince adwuma no ma ehu se prince adwuma pa ko bi wache ebe ye ni okumase ene ne patem Ashanti region okay ya woni pa bebre asabe ombetime tu ho asi wo aye prince adwuma no IGP fa ne manu a mi susu ya no ya fa mu 100% ya emu ete adwuma no omunye serious because of say be a protocol no mudi ram na mo munye si na say den procedure adwuma no de bi hunu say a protocol fan adorson okay we obi on co training wa na de yaboni din just wa pass out entity also kwa gini procedure adwuma ni mu ade be somo ma no onibi okay and to do anyone say sabe ogina kwa ho na fabra na waje baako do ni nguma so wote office na sabia bru sabia son ebi dia dance awe iba Ghana your problem okay on kwa invest ko un no ma we nyina ho okay enu ti am dem pesa me ka kire
too much ahwefo Ghana mine say IGP na dawroma president gini dienti no ponche ne say omeda approach adwuma na no enu ti on sori waka na ne akwaso no se onim ameka kire ni dwam se na nim ugu ase IGP anu ugu ase totally because adwuma no ontimi nye okay so wo ye adwuma no proper way ka de ehunu bidim se nke ehunu enu to nkeka ne ho na Ghana fo nu se oye adwuma pa eja ye besan aba eye wo su ebiemu na ebusuafo media idiaman because e jini dia mamia na taxi ni koko jina nanim eye Joyce Amankwa taxi ni koko jina nanim a na wo mu to nso nam so ma tesetele yi bebetwa mu on the side no ntino etututu okọ so a ne de wo hwe ne kra enkwa no ono ankasa ne mamia wo wo no ede ne nsem atu eja na ebiem susu ye ndi kuna woja no akire enso so aba bekasa ede afa ho ne no nso no moma yenko na yenkonkonko tie eye ensem no emfa embra ne ba ye beto enkomodie no eso Mama pacho obane efenese. Ahadi obi a friend madam. Obi a friend o teacher me baby no o hairdresser. Hairdresser nti na friend madam. Na pacho asem esi den ene esi ye no o wabonte na asem esi ya na se na o ewie no na efie na asem esi. Bride. Asem me menti heavy. Me need to manjo. Enti anope. Ena e frɛ me say. Me ba ne demogem. Na me so demogem say. E dey na no demogem. Enti na down for me me frɛ me say me mom dey mrese say. Me ni anu e fa ka hwi. Ena e ba. E ba ye no kire say. Ma metu ne po. No ma fa ne ko. Na huni ba de nim. Onyare yesi jama omu tutu na otobon me dey say mbae no mane ya omu kane ha no etuo no ne bon enu kwa no obi tade mu okoyi aman nti okoyi ode ko no etuo ne kan no tefi no tefi o shop wa ha mi se wa ye table so o se gba we o ton drink ne pure water ne ade enti obi abe to be no okoyi di ko man ena etu on born na wa bonte ho ya ofiri ha okoyi free ha wode etu no e kan wa e wode mu ha mama ni anu de ma o yakopa we de sorry pa sorry so for baby asem ni si ye no eno ene ye twa atro no se etu no efa edan no mu ene be be kan ma me no ewo an se na ma me patro ni fi oh for 42 years old. You, Mamia, your friend, Madam, your try, you feel 42 years old now. Hey, when Pierre, who are wow with them, we say, we are safe. Now I can free, real free, while Papa and I did not have a cow, and I will send pin, the four. Really, I will send pin with your phone. No man did move for me back a chile. If you oh, yes, I'm Bravo, bravo. We never go William and a friend that was the better. We are about crowds, mammy. A fine day, yeah, laddie. What's our more the past day? Somebody, and Grandma, no one too.
I'm not true. Everybody getting yummy tea. Everybody getting yummy someone go. That's all my daddy. Yes, I don't produce too. Afraid you are sick. Afraid you are. You mammy and they work out and do madam. Dear the fellow and madam were 42 years old. We I become inside our hair and the minute everybody and some and Comona Papa. Ready and Moyako. Okay, Papa, Madam Melody and Cassandra. Rejoice Amankwa. Joyce Amankwa. Now, Papa, as some see now what have you? Baby, I'm not so much you bullet. Mammy now, what can't you go the day or your day? That's a see an hour. No, a manjo. Then you now manjo me. That's easy as I'm going for the D. Your friend is saying, KBH, Bank KBH. Now, Bank if only be a sorry, Johnny. It will, I was me a shooting and a shooting million. There's anybody if you can. Johnny and Baba, the million. Any information na abusuafo said ye ma me a wo bo ye Joyce wode ne nsem atu edwa ne okunu ene dei wo no so won ka bi nhemu na cheta arebu sem we akwakoto no no so ne nsem a wode atu dwa na tinu se arebu pa eye na said ye enyoma kondodo na hu ni se aposifo na nka so wo mu dwumedie no wo mu ni akade a wo mo ede eye nka by this time na say bibi say kaposi ni wo kwa at least won nyoma bi a said ye be ya nka we say no betimi a protecting no one say ewo no krampo no entimi ema na so aposifo no elake eye enyoma no ebi say na wo hu eye ensem no esi efa eye no kre say aposifo no eba no wo mu dwumedie a wo lake nyoma bi a wo sempanyfo enhwenyema wo mo ana Adiba ko wo ni se yesi esua abrofo de a ene ne so mampani akufuado ene na bai e wo se ohu se sebi aprosifo no so e wo se esua abrofo okay because kwasi broni eprosini ni hu hia papa no kre abai ne bon ho ka e provide enoma a ogiri se wode adwuma no a ebeboa emano okay yebuse no se Ghana so sami emu na adiba ko ya na wo se Ghana ho kasa no anya very careful ya say emra ya wo Ghana ene ekokum soja ni bi owu ya ene ma na mejo uni mahama ai posi ni ya wo wei ya tia ya ba se ya ba tu ni posum na ya kope 100 million bi dia mana busuya yam se so 100 million be kan kane ma me ne papa ka wo ba akwala no ho na da bi enya de se bitimi aso wo entu oman no sabe ye bi bia ya tosini dwam yesu abrofo so ye nduru wo mo but yen entim da bia me ka say yen timi ni abrofo nya peda die nim ni se akwaje bo se afiri abroni ho ne abetena Ghana ne adi ne de atoto cars akese
asisi fie na emu minister say pema MPC pema enu mom na Ghana fo mpanimfo binom enya o mo anim o mo okay sabi dia me pesa me kama IGP ona me gina ne so because ona bambo ni nyina prostifo nyina ehye ne nsa so onim say adwuma no ba bi wo ho etosini Emma pressure adwuma no sabi omuntimi nya de omunya mfa moye ye ho bai dia ena on country president okay na abai no e provide sanya man mfa ma no mfa enhwe Ghana fo because say ye hwere Ghana ni ba ko ya hwera de and some aircost no hwe approach for ni binom many evidence okay but the binom enim ni aircost no wo nim hu bi what dia wo Ghana no approach for be duaduamu a se ya che wo mo so the question is track be na mo fa so mo de che eye wo mo hu nipa de o betimi anya kwan afa so ache wo say dia ewia sete okay entina bia me ka se wo ye nipa na sa wo anya very careful on beni so obi amane sa obi on sie kokum obi ma me abere wa ni bani di mani bidie hwe esen na kosan no ewiase e wono sabi da bia me ka se mi se adia ba ko so hu hia me ena me gina team yo so aka kire Ghana man IGP ne ma se me as na ntwibo asi akon me so me de me nkwa to asa bu de me ye ni se aposifo ne mra nsuta tonsu ebe dware etu aduo ni sika aduro no mo fa mo bai na ya fa tu akromfo so esa okay na na wo kan say no na no so say bibia wo na chi wade oh na kromfo oni adu na akodi ye na oni mo hu achi wade okay kromfo na se be wo kwoto no so wade oni de akodi ye na akodi adu so ye kobom dede eti dia me so me wa me di bua Ghana ne se aposifo bi a wo poshi ni a wo giri sa wo temenka security agencies bi a wo nim se wo se wo ma na wo do ma no dia me na ntwibo osi akomi so me eye dia bua ne se branchu tatonzu na bebo ho bai na fa so mo my Ghana because your mind e kwa no enkwara ndi sikani bre kum Ghana de hye nana said ya waba nkwara yi so de ne ye mbombra mu epreko dodo na susu se yes say robbery cases a ekoso ewo meyi mu na ubehwe na wo mu edi se adwuma no chese wo mu fie 17 18 19 20 wo de wa bro so na chese obenya na chese bia 25 26 wo bie ni wo no ma wo 30 dodo na susu se unemployment a ewo wo manu emu no eno ena amasa ni oma we nyina ekọ aban na enyuma wontimi nkreti ye ewo wo man no emu na no ena enu nti ama enkwada na se mabunu no ede wo mo ho ehye eye kron bo mesan so mo ni se no nkwa ne kwan yon befa so a wo benya wo musika nta na mibusa se enti se aban no ema enya adwuma mfa ma wa na se wa wo ukọpa adwuma na se wa wo pa bibi ede wonsa aya kron bo ena ya ade wo se wo ye eye babuna usua na hwa awraho sema wa Ghana ne say abai no ntimi nsom Ghana nipa nyina da okay abai ntimi mi adwuma ema Ghana ni bia individual bia nya bi nya kopim se wiase bako na wiyo ye da okay anu ba ko se de she etim no okay nemo wo se abai no so dwene ekwa be fa so a emabru be nya adwuma bia ye okay ama krono bo no so ade eso ate empanisi kokko kakra chichire kakra okay se o de wure nyina ko shaba ni mu a be mistake okay and abai no so trust di no wan pa bibi amama mu an so mabru na anyen so a ono so a mistake okay ya me kan so wote mase ya mete wase pa o benkum dware ni fana ni fan so dware yes enti kokko kakra si chire kakra na mom de wom ni se sebe enkwala no ya wose abai no pa kwa bi so street boys obi a so e donkey bi a che no okay obi a so nam street bi a oye donkey boy onum wi cocaine tramor ene sa no ma no e wo sa ba ni on nanti street achi wo mu nyina pa ba bi do wo kogu na achi wo no fam kogu hin because obi free and sa when buy e wo chire ma che se o be ko honum na honum krampo no fraud o koso honum krampo wi no wo mo chechire ton enti won se wo ba gima di se me kasa ama Ghana oye mo ba wo tumase
So bia somogre Ekoso. Somogre ekoso wo bia. But some crowd so no go street is omo na edi say adwuma no. Okay. Because donkey boy or informant. Oninam When quantity bia when taxi na and robbers for omo money tie. Who said ade say na head eko. And omo follow here. Okay. Eya hore hosam na ekoso wo Ghana. Sabe Nana Kufuado Ghana for you DNT and I had to have a fear more tree. Sabe boy, but Sabe ni air personal a yen in Guasia at the man. On sorry, one in the party members and sorry, not any Ghana home. A year, Yaka Ghana, a Yamino, and a Ghana. Minno one a Ghana, and you also a minor. Sabi empanimfo no adwene oma no me ya nwuduyafu atiatia condition kasa kasiamu aba isabi wo ya wo fie apresifo kawama obi akwala aketo ane ma abisa kro pass out branch hedi akoto no edi efu so Ghana edi na akọ Ghana yenye dai apresifo ye busamu se approach for this own team adwuma de ene president Emma army for ni mawura bi na dodo na ka say ya soldier for ne ba no ma betimi yes army for ni mawura bi because the we Ghana see kwani de ayara wosam na de ntina yebu eye asoldier for esen approach for yes do before complain you see and there be am ka say soldier buy na edi so first no na eno boa dan kabima min kabinu a ede te Ghana no okay near your son is soldier. Okay. Because you say quick. If you mistake, you better discipline. One say it here. Enti a soldier for me boa approach if one. Now man munyo. Na nya sa dia change say na ebehunu. Dia change say na ye behunu. Na abusuafo comment ni bi aba mama me kwan na menkenkan ebi emfa ema mo na ye nto ye nkomodidie no esom. Richmond Justice Edward eba o say star blog ono so say o say Ghana achese wode ne nsa gu ni tie wo su saa yeah YWA Edward about say our Ghana police force is corrupt and rotten from the root. Thanks to Nana for saying it as it is. The police officers have forgotten that they are to serve and protect the citizens of Ghana. Not just Nana we do be about say what kind of plane no no. Yes, TV every day about say it is sad. Where is our security? Why won't Star Blog Edward Deba say why won't they be corrupt? The system is not working. WA Edward Deba say senseless loss of life had the police been doing their due diligence. Shame. Michael Kuta Edward Deba say Ghana is hot. WA or say I am peace. Star Blog and so say everyone is peace. WA this matter no be mere matter. Tough London and so Edward about say sell this Ghana country. We are tired. Hey, yanton na or man yanto yempo say na ehunu na ya say ba beton. We did say no mum and a beboa. Tony Mensa Edward aba okay. Yo Tony ye beka che na Tony so say ya say okasa no was 20 bra ase kakra efa ema no. Na chese comment na aba no na dodo na enso esusu se akwada ebetimi asi abonten na waba beye efurukasem anase akwada ebetimi akwa abonten na wakwa ye bonefosem anase obekwa dan no mebi sei edi ewa abonten a ejina ntete ya onyanu ewo efie enti se ye bo nkwada ne etiri so na ye bo mabunu no etiri so a ye ndi kan embo wo mo awofo etiri so emom esanse awofo no amfa entiti ye pa amfa ama wo mo ye commenter edi kan eba ye bra ye follow up with the interviews no ebi dia na wo mo edi etudwa na tete wo mo echirema obu wo hono mo a ye ohiani bia na ni bre ade sana comment bi ba ye no say ohiani na ni ebre ade esanse wo dia onie no ohun so bi ewa opese wonya bi enti akwan bia wo befa so no
wobenya enti se awofo no edi nyamesuru ne ntete pa etete wo mo emana won fa kwan bone so e na odi benya ne yonko edi nemu mo befa kwan pa so obeye na agye se obepia be nipa na buso se ekwan ben so na afa so watimi edu sam pempen so we na watimi ayeden afa sa anamonto no eso enunti awofo no ye betimi de so bono abom awofo we de wo mo efa ho eben eye wo mo asedi ana so wo mo so afele wo mo pa so wo mantimi atete eye wo mo ma eyi ana ohima me kan no kranjie nipa okay se owo akwala na obese ya wo de opa ne kohye bible mu okay ehona Christopher gidie bibire wo o de fa ne kohye bible na fa ne kotre nyankopon heaven obedi boni okay o ti ase o de fa ne kotre heaven nyankopon ni so abafo onie onu nie obebo krono akwala wanya wonye okay shense sana nya futuo na be sakra wo no obi akoda jail obi akojail aba still opi ba wasa akobọ krono what you say okay minima sofo ma bebre ya sai ye bokro no minim timamhunu sabe ema omuso bokro no okay won se na tie nemom sa wo ba na otie wasem a wo se de minim ba tete first baby ebetim dia bawofo okay because omuso oba bi astati di afekubo eno ma koso nyina ya afekubo Namfofa join okay sabe lesbian for ba here afekuo krono inu ba kra ba no san afekubo go bi awo papa na ene ma me na wo akwala no unim sa no ma ne ye obekọ akọfa yonko ba kire ne sa ade no wanye bia na je se unim WhatsApp uyokolo wa wo san ye tie ye wo obi a wodi nyame som Kristo som ena ate ne ba anopa wi anwumre enso akwala ne nye intimi mo ne kyem so sa enti sa wo sa oba start ye bibi na wo fi se ene ne wo ma me ne papa na wo akwala no emmo a hia akwala ne tena se okay ne ka sa kire no di gafa ne ma police fo bunu a oba hu se ne o ye no enye oba twi ho aye dai afiri ho ye o ma me bi won so ntimi nka ne basem wo hu se de tie o ntimi nka ne basem kire no ohwira odinga enti oni bo oti se no ne basai a oba akobokro na police akwache no akotwa sika na osa ba gi akwala na betena bi oba hwe ma sabe ya geri akwala na kosua nyansa no oba akotwa sika gi akwala na da betena fie okay onu sabe ma ami obi de wesika fo ma sabe o mo so asai poto eche nya fo ma okay enti sabe gise odman ko na ba baby anu ye okay baby anu ye oni ma de me ka wote ma se baby anu ye ntimi nkasa sabe awofo na ema o ma obi no ba baka ja me ba ko bokro no kure eno die so mu enan mu akwala bi wo street so mi hwe ndim so ene ma me wo no owu ya o se me ba fa baby ma wo na wawu wo hwe ne waye ya e ba so ba ne wo so wa wo kura nkaye ya o ma me binti sabe ne banti wawu ateti akwada ne de na efem ye ne ya o de time bia no ni ebo ni din asimasiba o ofa do no wi mi wu anasa eno anu ne de wo ye bia ye machira asem wo se ne tie enti sabe gi so do nko na bam jo nana se de wa ma ye hu gi se oduma nkoma na ebe mu edia na dodo na ensusu ye ana wo ma dwenche wo mode ba ne SM Ghana said ye Ghana ye start ye ni free die wo ma ni free die be ye a free Rollins Breswa no odo say na an robbery cases no na ekoso wo be hu ye se obi koda ya conference fa to ahye ne so wakwa gi na japade wa ye se buy na se wakwaji skawie na wase kum nipa aka wono na enya ade a eye common wo ho no mo se dodo na testify sem eni akronfo ne de na omo ye omoduma eni wo ba pauti kabra wuse wo fon ne wo ho nyoma na waje bai se wo wie na wase ye kum aka wono de eno de na ebi enni wono mo kra ka na mom eye foreigners a wo ma ba betina wo mayi emuo no
ena ema emabunu no say ebinum so hu ne sese social media na so aye easy e dia mo obi akwada bia wonya bando kakra bi na ne wo hwe na wo ko hwe action movie no wo hwe se de nyoma eko because they say krampo tutorial wo hono mu a yetimi kire se de utimi kokro no bone mu kro ne ba eno na ama sese enkwada no ana emabunu no asem enti ususu sa na wo dwen se de bi kasem foreigners aba bet no memu ena amasa ye bokro no ase ekum nipa ekoso no ono wo mo ya adwen e wo ho ana mintu kwanko baabia sa na emom ye binim ni se Ghana ha help echen baabia okay because foreigner bia ba kro yi mo obeye de wo pe esan se Ghana ya ton ye ni mo nyam de ama brofo nti foreigner bia ba Ghana obeye de wo pe na okọ okay because ye ni bi ewi akira no sebe ababa kwaje bosia afiri ho sa wo hwe president ya ba me can pi me menye politics okay but me to aba okay I'm facing the fact okay so records among for ye kire say aba we abobosia cha aba bia you see okay and so e kwasai ye wo ha na Nigeria fo ebu kura yi mu aboso kan ene Ghana de hia kum atwetwe ase kai no kure esi wo hen eti Ghana ni betima kwa Nigeria kwa yesa na ma de bi ebi nsi wo ho e de ni eku ye wona China for 2 gold esusu ye enkrofo tu dia ya stop wo ye enkrofo tu dia ya abra ashishe excavators Ghana no kure ni ha o no kure ni ha ambassador for mu fifiri ba bia ba church na ha se no connection and contemporary no kure ni sikadia abamu mpanimfo no omu yenti no yentimi mo omu kyam so yatia no obi abetwa timba no de ko wo ya ba mu a wo sisu sa wo start ya adwuma pe nya the taxes e taakyo na sa pe na sika hye onko ba kro no ba yere ba na obi ya foreign na what Ghana air benefit the opebia mo di de na wo timamu ni no wo bre masa Osa kwa ni woko sere se wo ma wadwuma nsa anye wo so de wo mamu emu ma sabe ni ya fa wo basa enti die pa na ye panimfo no eye dia boa ye Ghana fo na ye tia okay foreigners for na kan wo bi okay bi o se omon kan wo a ye wo na boso kan citizen to question ansa na police akomeki peace social media by sente de besu esuade but then obi atena so ye de open ebi tena se edi president ya temo social media di ahemfo atem di mu ministers atem nu ensem fata ene ko social media but ye ba se abrofo na no de ayo mo amayi a ye sori ya se ekopa dwuma yo woni krum omu sabe eburu sabe asom omu adwene kuta omu no omu de ye bibi pa eboa wo ti da bia be koso asom nana ye besan aba wusu ebiem na abusuafo ebra ensem no esi ye no mayor ensusu no eho no ma ono susu de na no disem ekokotu edwa ede ema ye edwomofo ema ni ebiem nsusu awofo ne wo mo ade ato wo mo anie no na abusua we de mo ma ye nko tie ye papa no ne ensem a wode atu edwa na ye